he buaina hi hrechiang do tikan omem a then la hian hlimen in chu signboard tarna diklo case ten ti thol nizan zan lai vel kha hlim lamen Melthum library chu so samin anveng thalai le mipui engmo zat an chuak khom apoi hle mai chet to lain buaina hi hlim lamin Melthum ram chunga signboard an tarwanga chuak nia hretane tuna thlak kan mu hi achala anvom thi ane a thenin ramin chu awanga thlengan I thu te han soya a hrechiang te nan ron sai comment na mi hi karon sei chong don ane buaina in tran dan chu heting hi ani Melthum thlangwa rolin hlimen signboard an ti chelai hlimen thlangwal pakhat leng hoina mua a hau chu kutlo thlak ron ngalin a thlan chuaka a loka hlimen local council chairman te ina thlan lotin an thoma hria midang pungkhom me dai tuma akal hlimen local chairman chu kutan lo thlak zui le ngal ani oma LC chairman hian miron nge miron vuapo ka hrechiang lo ka mingpuma miron kawin site A mo site B lam tranlam niang khan karon ti don lawa thudik niaron sei karon sei chong mei don ani sei zom na hi han chiare taila aron ri ngal bura tin abeng kom nunglama liampo anei nge hetinga buai ani tak noya chuan hlimen lam thlai te thinrim thok phei ve in borok hi aso sang ta dewane Melthum me library hi victim role play tuma Melthum hauti chiat masak bok ania silai nen tleirol rol ho an vo zui wangin pungkhom thinrim chuan an khoi chiat sak zui ve le ta ane Melthum lam hian buaina punlun thel tuma ban phar hlimen me branch OB pakhat le pawalai hroitu pakhat baka tlangwal pakhat thisen an chuatel hial boka wangin hlimen thalai te thinrim na hi anasavio mai police le hlimen khotlang hroitu te inrol vat lo phaise chu Melthum thlangwal hlimen mi kutlak tu te hi an ina lu chilin arek chok hialang a hrechin melveo maya tak nge lo don nge thodik ti chu nakina acheng turanga yang side b lampo ron omle vat turanga ila mi pakhat rongot thiamban chantir chuanin le lamten tel sei anon nei le thut thaya chu wangin a hrechiang ne in soiten anon soina adang te po hi ron chherje kan tum donia atam ber po sa chuan Melthum min hlimen ram an nek nasal tukan ome namdanga po kan boi to telul nen awa thul lo tak em aroi chia pik an mol yang chu ram mi puin kan leina ta kan boi pui mup la ya hetiang borok lo nai hi amol tlak library te chu veng an mol zual boi tlak ve o chetan to ka ram pumin kan khongai emema a chet to ka te po an khongai tlak zual hetiang thak hian kan ram ri boi state thren omemo namdang laka hian kan ram chin nia kan hria the ho ila thator kan ton din hmana ber kher chuan ahun hian ahun lo ni top ma sian mani chuan hun lo ti vio theya dokana chinfel thei mei chi ani lo mi le ma sian ni turang ani to a top thleng lo se ni ma sela a eng mojok chu an lung oi don chong lo awan je lo ve o heng te chu a to ve lampo chet na an to lai lo ni nen veng sang wai me jeu sang in an pui lai lo ni nen tuna ri chuan lo in sum do se awan thave o tuna an soi hi an boina hi tak ani ngai chuan tin ron seya thudik shelo hian ron comment le rengot thin ani melai heta hian en taila hlimen ho mol je hi engana sa poin in soi fi asiom zia nei lo Melthum ho bultran ani mele tin ron sei pakhat hianin nangni Melthum pem khom ramin dei to lo ram zau tumin boina hi in thlen ani hi awe khatna mai po ani to lawa hlimen lam hian kan do sam thin jok che wani hi tin ron seya Melthum hi chu mana tang to a veng sol kan ti thin kha ania pakhat hian ron sei le a ti hian ain chang zela an sir zel taila an bultran ani pon boina tlen chunjom lo mai tur ania ti chuan mi tha an mei dona hlimen local council chairman kutan thlak rengot ania kha khan thiam lo na bulpui ber ani mela Melthum hoin hlimen signboard antar anti chi saklai hlimen thlangwalin an signboard ti chi saklai alo moa awa chu ngai theloin an lo sei sa ni mela hlimen local council chairman hial te pokutan thlak ania amai ro chu le lampol hianin an thiam thuemo thiam lo thulam hi an la chak chok ve lawa chu wangin side b lam hi aron tong chok le wat tura ngaila tian mi kutlak po shelo nizana por tak auti kha kan bekin lo a waram kaitum le anal theang berbera in chaya zaile turan nisia Christian vanram kailo turzia dik tak azialo emai
ta pakhatin youtuber ho che ta hune khotlang shroi tu te thopek ati nge amol zol ho thilte awaza tlak ve khorel chenan na satak an to mek lain ramalo in chu amo tinaron sai pakhat hianin eng pochun ni se khati zong khani ri phochela engei dante ithil hriate comment section a iron sai donia hai hi hlimen le Melthum in kara buaina tlenga thil chuak ania an bangten bom chevek ani library in en chinang nge sai nizan hlimen tlangwal nizan khan atlenga he thili nizan atlenga nia dar som pokhale chen vela tlenga ni mele a sei tu te sei dan chuanin sual hrechiang-in Melthum OMA library an ti chiat an soi sakani rap thla khop mai hei abang zong an ti chia tihian le khabu kan ro hlu Mizoram le comment na aron saya hrechiang ten ya thu cheng zawk karon tarlang donia chung tana kan ro hlu hei stilel maira zong le khabu ro hlu le khabu thatak takte tihian dar nuai maya cheng tam tak man ani don ti hre rengai mu pen ni ka bu thak tak nya ui om khop mai engzat tak seng hemi man runga ta poyan seng tho don ania noi tam tak chu thling mai theine he library hi Raja Ram Mohan Roy foundation atanga mua a building le khabu ho hi kan don ania mani lok pokhan state library tangin le khabu somriat le pali somriat parukvel kan dong thara hei le khabu hi sang ruk le khabu chi sang sang ruk truve sang ruka chuanin man tlang puin za chuang lo ni ta se noi chu kai don shum ni ale khabu ki chhevek lo nain a chinwal dona abang tail poe chedo uvekania ke en taula man seng ve nual don ni sim thatnan pon sanga tanga sang ruk vela oma chung le khabu chu hlimen ho hian an suwa sam chevel vek mai ni kha achunga tangin ani a hei pona tanga lan dan lungchia thla khop mai hei kan OMA assistant secretary ania